Wabarakatuh. Tabi pun Nabi sekin dua pun rawan ketirumpok pun duai Tuha saibatin penimbang marga saibatin Tuha marga saibatin Tuha raja saibatin Tuha pekon laju di bidang suku di dalam suyin ni marga sewat ni hadir juga dirani kalian tabi pun ngalimpura tabi pun jawatulah lain ki sambungana kician ni mabrah tini kekah nana ada pun haga bertekah secanggu bidang marga kintu bang cawa salah ampun do sekin dua tiang untuk pemerintah lagi ngatur negara peduli adat budaya jejama orang berdoa nilu jamaah lahi katalau tiang uwaji selalu diberkahi nikmat lanjut usia serta murah rezeki dikurnia sekuasa anak bebai bakas ni amin. Buguna jamaah bangsa serta di agama ni lurut di ulun Tuha buyun sebulan ngaji kelitah hingga gaya selalu nyenang pati istilah di agama anak soleh gelar ni kupancang batang talos luawai jadi minyak SNS kinu balos kiwat ingok mudinya melayang itu pesan musuh suara hati abang tilat dengan mani nunggu balos ni udi batang ni mangga medik batang ni jambu abang waga bertanya sihat kudo kabarmu mulanya bang bertanya oleh sayang kudiku de SMS anta ija api lagi guaimu kikiti nyembol timpe dan lupa jadi sulu bang turun sarah HP namun ulul selingkuh Johnny pengatur saya mulia ustida re ustika koramil re polisi hakim daleh pak jaksa kin langgar perintah ampun do sekin dua cawa makbuk karana masahal rono juga kinjuk nang bekas panah induh sapa saya kenal Saler siba pukul WHO makai perkara burak radu sedong tangguhku manung sabung di sana radu gagas ku ulu ku lapah radu wigak kitang pagun tibetu kelaya tegak langgar sepa tegak ngadudu sekinah yang marubah manu juntung kambo mik kuta kawak senhaja ratong nyabung sekusung manu kriga kapan kak belum ubung kaput ni mingga barong jalan nabarung cangkelang cakak sangka ngedirong mepakubung ya rabai kena catak sakit ni tiba kukung lebon bani lagak cak bintang jenis-jenis bulan banyak papuru ya ganca tepat tipis canang sahaja kuku Tong kintu bang lain canang acak ya tano singgi saya karamian ya canang buga riming sapa nangis ya gering ya canang buga rimung sapa nangis ya bingung jak bukit kama duit jak gunung kama rinung jak bintuh kama riku jak kerui kama runui jak kawo kama diwo jak pulau kama demau jak liwa tu hila sepugung laju bingung ngedengi canang singgi Tong canang sepunggu ayu ngelibar di dunia siapa nangis siapa rindu siapa ngeliat hila segala-galanya tebeh tanah di seterang lautan siapa nangis yang niweh tipak pedom ninongan ngendegi canang singgi Tong 9 baba pantun tabang ni kula layang tihan buang ni puyuh nyata hukum kebuang ki haja nilah tangguh
Tung. Jemaat radu liwat maling cakak dilanggar pingsan sembahyang batal dipanjin di neraka pingsan tigayun sukan lupa jasa temena. Tung. Kanang na. Sindu pati ni muli ni dua yang baik buat nincang galeh langapa. Injinihan sakit ni kisah tiktok dihuak semula humai nui pagun mawat buguna. Kuangan kon sekin dua mak di jalaman hui kelok tali ni kebau pari di pamunian mak kelok melairku. Hak kaman risok ni mawat di kayun tian rumpok jak di bidang suku situha wak sai batin dirani kabian. Nyak bu pantun pai kidah ani sai pandai pantun. Melayu dagang kambang anaya munggak munyeh dan noya kipa bincang taya sama kibare. Api ni handongnya katirultani taya dirani kabiani. Lai api ni handongnya katitikol ni kebau lagi kala dinambi. Kati regah ni tampah kati kecat ni dengan perabot pinsan ni jak sarana bebai bakas. Tibabang payung agung bukibah alam-alam pakai pedang mek tombak lapah di jalan talam kuliah sekin dua derani kebiaji. Ditimbal tian rumpok jak di bidang suku situ hawek sai batin lagi kala di dino. Cunduk kumbang ni cambai igang-igang royai anggok-anggok ni tunggok ita-ita ni sampai derani kebiaji. Milih bani setepat hentara buka rua rencana ramak sesat tembus ungin ikita ramenah sanak mabalak. Sanak radu mabalak himpun dotian rumpok jadi bidang suku situ hawai sai batin lagi di sadinino. Nyepok kicik sebetik nyepok dandan seningan ngembuka tambo turun nyusun dungai rai adoh. Angkon pilsada dan hurun jak Lampung mi Melayu jak Bugis mi Makassar makmunah ya mabeno kemak tirua gelawan subung beryakiado. Angkon pilsada bugelar jejar batin. Angkon pilsada bugelar jejar batin. Sangat pangkat lagi buat sangat panggung ni makung mulang di Elis Minarni. Buglar Mas Akuan Elis Minarni Buglar Mas Akuan. Anak jaduk kubaca adok mikian rua agak terpakai dia jak tenor sampai nanti kapan juga petungga dibi kelawan pagi adok ni dan kilo padang tigelar lagi. Kecapit lain tiung taduk luar jak punti wilapah digawagah masih dunggak nanau penyapu di sarang di bitah tipik dersi yang adok sangun dini. Sanak memang dinakam tangis ni lebay ampai adok lain teninjang senimbang kanjak tumbai radu tu simbang-simbang tano tu simbang monyet. Lapah di tanah bincing badan kaliwat payah nyak lain basi runcing dipukuk manigaya. Nalita sepukon ngaras mikdi mulang maya sanak bayi sanak bakas sawawarakan juga. Ya baya ya tuari lancar di undangan ni dituat semak ratong jadi warah kak mulang. Anak ada pun tangguh jak sekin dua nyak ngilu mahak we ampun lawan kau ingin saya diga tetah induh saya luhung tarupai anta ija. Tarupai anta ija berita pagi sini kintu ya mak berkena nyak ngilu mahak diketing. Jama Allah Ta'ala nak ngilu diampuni. Wassalam akhir kata sekian dua permisi. Sekian dan terima kasih.